ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯕꯤꯖꯩ ꯗꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯁꯥꯏꯀꯜꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯖꯦꯟꯗꯔ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯊꯣꯡꯉꯥꯝꯒꯤ ꯁꯣꯜꯂꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯕꯤꯅꯣꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISTVꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1978ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯐꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯚꯤꯖꯩ ꯗꯤꯋꯥꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥ, ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯜ, MLAꯁꯤꯡ, ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ, ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯏꯪꯁꯣꯛ 1978ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯟꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯟꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 9ꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯗ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ, IRB ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯟ-ꯊꯨꯝ, ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ I also commend the dedication and recent efforts of Manipur Police, India Reserve Battalions and other security forces who have worked tirelessly to protect lives, maintain law and order and uphold peace in the state. Our state forces and village defense forces too have shown remarkable dedication in supporting stability to safeguard our communities. Their efforts, alongside those of our national defense forces, contribute immeasurably to the security and resilience of our state. On Vijay Diwas, we also remember our veterans and ex-servicemen whose service continues to inspire younger generations. Their experiences and values continue to serve as guiding force for the nation. As we honor our heroes today, let's reaffirm our collective resolve to support our defense and security forces, uphold national unity, and work together for peace, development and progress. May the ideals of courage, sacrifice and patriotism that define Vijay Diwas continue to guide us as a nation. ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯔꯦꯁꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯅꯣꯗꯥꯜ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯄꯨꯅꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯒꯣꯌꯜꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤꯕꯗ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯝꯄꯣꯅꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯁꯦꯜ ꯆꯪꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ DCꯁꯤꯡꯅ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯒ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅ ꯐꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔ, ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯦꯠ ꯊꯝꯕꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕ, ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ Mahotsav should not be treated as a ceremonial event only. It's a collective reaffirmation of our shared responsibility to conserve our natural resources and to safeguard the future of our rural economy. It should not be seen as a government program only, a government making efforts. Government is perhaps only showing as a demonstration to all of us. Every citizen has a role to play as a guardian of water and soil. Our youth can lead Manipur towards a water secure, climate resilient and prosperous future. Let's envision a Manipur where every village is water secure, environmentally resilient and economically self-reliant. Where watershed development is a shared mission rooted in
community participation, strengthened through convergence and sustained by responsible citizenship. And let's do it before it is too late. I call upon all stakeholders to work together with dedication and commitment so that Manipur emerges as one of the best performing states under not only this scheme but in other schemes also, setting an inspiring example for the nation in natural resource conservation and inclusive development. lamdam asigi oiriba tangtu laitadaba fibam asida tungi mirol ki damak ta ing tapa nungai yaifaba lamdam amagi damak Delhi dagi Imphal tamna cycle da santi ki paujel puduna lakliba transgender malem thongam gi solabi mama binona mahaki machana tek takaidana pokna fam lamdam yaurakpa khaurang nangairi hiramasta pauda mama अने हूँ लेजरी मफम इम्फाल ईस्ट की मनुंग चना लेबा हांगांग केंद्र मनुंग लेबा माइबा खुल मयाई लकाइदनी हौकिबो अक्टोबर की तांग अनीदगी दिल्ली की जंतर मंत्रदगी मणिपुर तमना शांति की पाउजेल पुदना साइकल थौबा हौकिबा मालेम थोंगामगी युमदनी हाइरिबा शांति की पाउजेल पुना लमदम अमुक्तंगी तंदु लेताबा लमदम अमा ओहेन्नबगिने वाखलोन साइकल थौरिबा मालेम थोंगामगी युम अदु मतौ करमना महाकी अपोकपि ममाना लेली हाइबदो ISTV न मयामगी दमदा अखनना पुजरिबा मयाम पुनम तंगेमिनस बीपी स्टॉक तौदना सोलगा लेरिबा आइबु हुंतोगा सकनी हाइरिसिपु चलो चलो इमा लेबाकी न हेन लूरबनी न चलो हाइदन अइना अदुम थादोखरबनी जासे आइजु वारसु वान असिबो खांगी इदाकी भोनगद्रा चात लेतबगी भोनगद्रा लेकाई मिसी मिना सिंगेन थौदांगी भोनगद्रा याम वाना लेली एसु मयामगिनी हाइरगदि एसु लेलगे हेतन लेली सिमाइना खांगी आइजे हुजी हुजी सिदैद मयामना करी खनबिदोइबा माना करमाइ लाक्तौरिबा हाइबदुदी लाइन तंबदु येंगमिनरसी ओ मयामगिनेना थोअनिना थोरमिना पालेदना सिबाइना फादना पुनना लेकाई वाथोगोइदौ सरुक चलो चखनेना चलबनीना चलोइदना सुम थादोखिबनी अइना मयामगिने हाइबदुदा इजु कथोगेदना हाइदना दुमाइना चखरिबनी माजी दिल्लीदा केस अमगिनी हाइदना चखिबनी अदुबो माना चलंदाइ मतमदा सोलबी मासी एकोइ मयामना खरि यंगिबिरम हाइना कइदे सिनरमी अगी नाउ मालेम थोंगामना चमसिलिबसी मसागी मरनागी नते खुगी लेबाक मियाम गिदमतनी मसिगी दक्ते एकोइना इनावबो टेक्ते काइदबा इशोरदा पिनाबिबो वर्षनु खल्लुबदसु एकोइगुमा अमना लामा फंगदबो जुमानदी अदु माना तौथरिगो थबक्सी तसेंना हारगदी यामना ममन वांगबा यामना इसंग थौबा अदुगुमा इरेबाकी चावरबो युमबिरेल अमनी हाइबसे तसेंना मागी मयाम अमोइना अइना हाजनिंगी अहम बीपी स्टॉक तौरप कानदजु इंगमदागी मतमने अखोय इमुंगना हाना थेंगनादना मपासिना ऑक्टो हे हलकपगा खोजे कोइकौ कौनरगा अदुमाइन तौरगा पुखतले मासे अदुदगी मागी मालेमगी मीसिंगदु तौरग माइ खंगना जानाबसिंगदु तौरगा हिदाक लांथक लेरा खोलक्तना तौरगा ने हिदाक चाबदगी हौजिक सि फिबमजे यौरइने मासे दु मालेमजे लेबाकिने हेना लान तौरपदगी लेबाकिने हाइना सब युंगना लेगरे अखोय मेरा पाइबी मयामनसु मागी मनाक संगे हारगा मेरा पाइबी मयाम ग्रुप से होंगनरगा संगमा मतमसिदा मालेम नंग चरा हेमबसि तोओ नंगी इमागी फिबम से याम थिना लूरे नंगी वाखंदगिसु नंगना हंजलक्तबदगी नंगी वाखंजिनसु मासे बीपी स्टॉक तौगिबनी कप कपतना लेबदगी अदुना अखोय मेरा पाइबी मयामना नंगी खोंग कोलगा हाइजरो हाइजो हाइजरगेना अखोय सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कई यावरगा संगगा बो हाइजरबनेबा अदुमाना खन्नरखिगेदि हाइरगा मासे मागी वाखन्ना अदुम इरेबाकीदमक्ता इदि कथोअनी दोम चाना हाइरगा मासे अदुमाइ तौरगा सब युंगगा अदुम लेगरे मागी वाखन्दा हजिक माना हजिक साइकल थौबा चलिनेना साइकल थौरगा थोलकनेना हाइरिसिसु मणिपुर से मैतैना लोइना फावरगा चटपा यारे हाइबगी वाखलोंदने माना थोलकनेना हाइरिसु अदो माइपाकना माना साइकल थौरगा मणिपुरदा हलकपसिदा माइपाकपसु ओइरसनु मालेम थोंगामगी अपोकपी अमदी माइके असोंगी मियाम असिना पामनरिबदी महाकी अपोकपी ममानबाव पैरालाइसिस तौदुना तारा लैरबावता मराइबाग मजातीने हेले हाइदुना महाकी ममा फाव तुंगोइनरमनरगा शांतिगी पाउजेल पुबो ओइना महांगा साइकल थौदुना चलिबा असिदा
lamdam asigi miyam amadi mari lenabasingna khangbiduna lamdam asi amuktang shanti hanjanba adu pamna hori ISTV pawgidamukta sagol sem sanjoy galwena pawdam jari karnajit maibakun mayai lekai Imphal East. IDPA sing December tha phawgi manungda masa masagi hanjin be yap mafam sing da hanjil hanbiu haiduna Manipur gi governor da memorandum pisin ki banga siga tharaga taraga taruk ni shukre adubu hojik leiri balenga sigi maiketi ki karigumba wahi amata hairakta ba haibasi laibak thibani haina kokomi gi convener khuraijam athobana phungtokre wafam asi lamboi khongnang khongda pangthokpa pawmi singa unaba mada phungtokhibani pawmi singa unaba duda athobana makhata na ngarang kokomi gi nupi gi team yauna mioi core committee and executive committee gi mioi kunga mathoi na saba team ma moirang college block b da ahing yarek to na makhoi gi awana amadi awara pagi matang da wari sana jarure adubu state paikhatliba prefabricated housing aduga moirang college le horiba fibam ani du yamna khena na ui makhata na akoibada leiriba khulda hanjinba yaraba mafam sing ase ayuktagi chatuna yingshin ba hobo oina fagawchau ikhai amadi torbungi upapradhan ga suwari sanajare fagawchau mamanglekai amadi torbung mamanglekai da yingshiluba da IDP sing hanjinba yabagi fibam da lehore yum hongjan gadori mafam sing adu semjin sajinbagi tangai fadaba leiriba do security forces sing da hangba matamda mafam adu da security forces ki achoba barrack ama saraga kanna hongjinna ba honari haina wafam asu thamlakli yum kuntraga mari kuntrabanga rom leiba manungda yum kuntrarom sokliba dugi semjin sajinaba concern DC dagi pot piraktuna leire haba wafam su thamlakli hariba wafam singasi mafam singasi da IDP singna changba matamda thoidokna kudong thiningai oidre torbung lomdadi hana dagi khunda leita ba haunakre torbung churachandpur passenger service leire haba gi pausu leire Sajiwa amadi moirang da ahing leklubada thengnarakhiba awaba singadu lengakpa singasina khangdriba si makhoichu nongmatang leklurabadi khangani habaki wafam su thamlakli makhatana akanba khongjang changsilaktringai da thanakhiba matam December gi kunthraga mathoi fawbagi manungda hanjinbe yaba mafam sing hanjilhanaba lengangna singadabani maduda mathau taba cooperation kokomina mapung fana pizagani amaramda ithai gi school amada lehoriba IDP singadu kokomi mamang da chatpa matamda lehoriba fibam adudagi hongtana lerambadu yengpada nuaite hanjinbe yarba mafam singda lengazna delay tawduna hanjil handana leiriba si yariba makai thuna hanjinna bapunna honaminasi Imphal East ki wena su dolai thabi litan pokpi laikhong amadi itham hairiba asigi supunna assessment ama tawre maruwaina security gi barrack sabada police housing gi award pakhara leramle aduna hairiba mafam sing asigi changba yaba mafam sing geographical map ama thaurang tawsare security laifam gi barrack saba loidabagi matang asi kadai da noma yenglaga security matik chana thamlaga thuna hongjinaba honagani haiki Tiga thana memorandum copy taraga taruk pi ki basida hauji phawda lenga ki site gi chapchana nakhoi na khaliba noina pendri bodo khoi khangi masigi jangda koi smai tawri haidana hauji phawda pawmo hodorakta basina manipur hauji lairiba governor gi administration sigi maikai dagi tawriba thawrang ase karino kamai tawrino haibasi transparent oidabagi miyamda madu phajana khangandabagi aduna su hena muk tamamnaba khudongcha daba thoronanabai maram amadum oirei lenga posingda Governor da Chief Secretary da khoi na appeal tawning basi makhoi gi maikai dagi there should be certain level of acknowledgement how the people are appealing on what basis this resettlement has to be carried out. The assured time is till December 31st and now we are left with only 16 days and during these 16 days we expect the Honorable Governor and the Chief Secretary of the state to at least acknowledge the grievances, the discontentment and the proposal submitted daily by the representative of IDPs which has always been endorsed by the COCOMI from day one itself. So we want the current administration to acknowledge the grievances of the people and convey all the steps which have been taken up till today through their district administration, whether to inform to the public that how they are taking up the plan or the assured plan for resettlement. Wangjing Hairok Lamkai New Market Mapagi Lambi Matiasi Atubada Koila Taduna same Gadabani Haina Potfum Pamlibi Imai Bill Sing Ngasi Ayuktagi Lambi Tingdana Kongjang Changsin Cray. A Bem Chako be Potfum from Biemana Wangjing Hairok Lamkai New Market Mapagi Lambiasi Matam Queen Shem Dana Lady Lambias Liba Gadi Sing a Sinamaram Orega Potfum Pamlibapum Matam Pumbada Uful Chaduna Lady. Anaba Kayamasu Yaure Port Labor Lakadaba Kayamasu Uful Marakta Port Labor Lakpa Pamnadabana Laknatre. How Kibana Bembergi Kungama
ꯆꯃꯥꯄꯟꯗꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯉꯥꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯎꯗꯦ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Surokta Batai the Pami Babaza, the Pami Imando Maji, Songpa Pami Mayajizu, Dukan Pami Mayajizu, Ziglok to another log like the Namodi Marks and Lena. At the Ginzana Pia when the Poyo Matam, Pola Matam the Zoo, when at the area had not later behind Yabazumam Yawi, Masia Quimam later than a Sibata. I do Tazani had a Labani. I don't know how Jake Nasiki, when the Tamoy the side was there. Hybra, Topan Pamsa, Gari Divers there. 시대에 생기다 사비요 이bun가 이만도 거의 레벨 야드라 하이브 담다 나와 롱게 하이브제 세계 와이제 마 거기다 라레 생동로 아도나 트라가디 마 가이 잡아 야로 아도나 완징도 하이로제 아도나 우지 마담 깍다나 시기 거의 반 장장가니 반다우가니 아까 뭐 공정 장장가니 서로 거이라 다는 잠 투나 투번 마담다 까나노 통로 떠올라 Jinjakna laying behind a Mingthonba Bengali script ki ahum suba edition amasung Maitei Mek ki ahanba edition ki lirik ama Dr. Kala Nature Cure and Yoga Health Center Wangkai mayum lirik ta phung bagi thoram pangthokre Naturopathy physician Dr. Ketrumium Kalana IEB Ingudam Pramodini amadi Dr. KSS Motilana publisher oiba loinana Ketrumium Hemant Singh amasung Ingudam Pramodini Devina translator oiduna pangthokiba thoromaduda Ayush Government of Manipur gi retired director Yomnam Lukoi SSB gi retired account Atokpam Tomba amasung DMU gi associate professor Dr. KSS Premilana maroiba president member oina sarkyaki bagalinana miyoi kyasu sarkyaki thoromaduga mari lenana nature cure practitioner Ingudam Pramodinina miyoi bagi hakchang ase ekhoina chari bachinjak asigi makhapoli ekhoina chari bachinjak asna ekhoi gi hidak oina sizinnagadabani pambai kya sizinaduna hakchang asi Laina Laitana Bahonagabani, Jinjakna lying behind Lairik a sea tungi mirolna, Kanghona Maitei make the so Handokuna, Fongbani, Fontoki. Akwai Dr. China, the deep Yanisina, the science of that. Is that I'm putting Yam Chitinaraga? I put up Japan now, the Yakan Tambanga, Mani, Hypersin Nata. Akwai Newbody, a jump on the Saba, Sarakamba. They can't mind out Sarakambani. Sarakana Matam Garba, Hayzagani, connection at Yamtakani, Pranai, Madena, Jogasani Madena, Asum Pambetiana, Newbody Hamjana, Nada Yetanatan, Yai, I don't die, Asidanene. Central Agricultural University Imphal Public Relation and Media Management Cell Chahi Kudingi Sinbataruk Suba Scientific Journalism Program Gi Chahi Sige Fellowship Award Electronic Media Category the Impact TV Gi Video Journalist come PCR Director Psychom Roven Singh the Pirakle Futuristic Education to Power $30 trillion India by 2047 have a topic the Chathagadari Fellowship Program Sigi Print Media Category the Sangai Express Manipuri Edition Gi Assistant Editor Taurem Bishwajit Singh Amadi India Today Northeast Ki Correspondent Furailapam Kenny Devi Anina Funkrai CAU Imphal PRMM Cell the Pangthoki Bathoromaduda CAU gi Information and Publicity Officer Oriba PRMM Cell gi Head Dr. Indira Thongnawjamna Scientific Journalist Award asi University sigi Research Extension Findings amadi Academic Excellence asina Society se leiriba miyam gi amadi University sigi marakta leiriba ahoba du mensinaba pangthokpani hairiba ahoba si mensinaba hotnabada media person singi thodang asi yamna mathau tai haina phungtokhi Hairok Police Station ngasi Thawal SP ki Manoj Pravakar M IPS ki makhada Hairok PS ki OC Leima Pokpam Amit Kumarna Nongpok Ningthong Nongpok Panthoibi ki sanglena masangakre Tharamase Thawal Additional SP OC Inspector CDO Madi Hairok PS ki apunba staff single loinena Hairok ki club singi member sing Jila Parisad Merapai bi Madi Tongan balamdam asigi miyoi singna sargyadon lamdam asra ing tapa puraktuna tangdu laitana laina ba thoni jaduna station asra mapung fana pangthokre
Cycling for Manipur Peace haiba team da ing tapagi paujel puraduna Delhi dagi Manipur tamna cycle da khongsan lagliba transgender social activist Malem Thongam haying December gi taraga tareta Imphal da thunglarana ba thorang tauramba du mahaki hakchangi fibam khudong chada ba khara leibana makhatana Kohima da leitharaga haying December ki taraga taret tagi oina Nagaland thadok naba thorang tokre December ki taraga taret ke ayuk pung nipan da Manipuri Cultural Society ki mihut singaloinana Kohima District Police Headquarter ki Manipur ki damak flag off tawduna Malem Thongam bulam tharakani numida sima ki nungthil pung ama taba matam da Mau Gate Manipur State Police ki team amadi Mau gi khunja singna Malem Thongam bu taramna oklaba matung numid asi Mau ta legani aduga thangnaba numid December ki taraga nipan ki ayuk pung nipan taba matam da Mau thadok laba matung Senapati District Police Headquarter da nungthil pung ani taba matam da thungani mathangi numit December ki taraga mapan gi ayuk pung nipan taba matam digi Senapati thadok laba matung Kangpokpi District landuna nungthil pung ani da Sekmai Police Station da thungani mikup khara potharaba matung amuk khongsalakuna nungthil pung mari fawbagi manungda Kanglagi Western Gate da thungduna ibudau pakhang ba khuramduna khongchelasi mapung fana losinba pandam thamli hairi Ayah Kohima tadi mau get Paula apa dan sida ayah Kohima tadi apa dona kita nabi dah kaya ayah apa tadi mitra jadi director buat apa dia macam sudah benar malam mereka ada mama ada ayah mau get yang jaga ni apa kita lagi juga mana police department ki officer sih yang apa jadi angka jadi now sih ayah polisi tu ini dan ayah sekolah jadi dana ayah Senapati dah pun tahu apa lagi ni dan ayah dana Senapati lagi ayah Kohima tadi start tahu apa dana kampung Pipau apa betul until pung khau di manungda ai kamda di Western Gate da thunja bagalo na ai gi journey asli pung phana le sena bagi da mangka di maina ai gi chap chawa thorang lai jare Civil Service Exam thaning baleraga social gi khudong chada balaiba maramna course class yawbang amloida basingi damak Manipur lengak amadi ALS IS Delhi ga khosamnaraga pangthokliba full scholarship course asna khudong chaba fangali haina Education Department Commissioner cum Secretary Ningthaujam Geoffrey na phongtorakli wafamasi Manipur lengak amadi ALS IS Delhi ga khosamnaraga warongpat laiba Modern College chathaba haugadoriba full scholarship course ki mangoina na pangthokiba paugi mifamda phongtokibani Ningthaujam Geoffrey na Kataraduna UPSC MPSC na chingbagi exam thaning baleraga social gi khudong chadaba thengnabana maram oiraga makha chathaba ngamkidaba kayado hariba scholarship course asina khara makhaidi mating piragani thajai masida natana exam asi thana bu khatnabada difficulties challenges khayama face tawbasu masing yamlibani Laibak fadana ahan ba exam thabada fawkibasu adumak lei adubu hanjin hanjin tharaga fawba ngamdaba kaya adu sel thoktabana makha thaning ba leiragasu thaning ba singi oina hariba full scholarship asina khara makhaidi safa lagani amadi scholarship course asigi oina ALS IS Delhi gi khwaidi gi matik chaba oza singna takpi tambigani haiki mahangna makha takibada Manipur lengak amadi ALS IAS Delhi ga khusamnaraga chathagadoriba full scholarship course asigi damak December gi taraga marida pangthokiba entrance test aduki result lakliba December gi taraga nipan da laukthok lagani conduct tawkiba exam asra ST SC reservation da thamli loinana mark ki matungina first 200 students da full scholarship pigani chada chama free of course ta tambigani anisuba student chani dagi chani yankhai fawbada chada humbudra manga scholarship pibaga loinana mathangi student yankhai da chada humfu amadi mathangi student yankhai da amuk chada yankhai scholarship pigani haiki punna taraga mathoi months ki course oigani haiki bagalina preliminary exam thaba amadi tangkak ki oina thagada exam singi tanjasu pigani haiki Sigi exam start pada masa lagi, shani tapi juga ada apa lagi exam je hanjanya tharaga, maybe second attempt, third attempt, fourth attempt hanjanya tharaga, last itu ni thambu siya. There's so many cases, ko individual cases. I am like more the first time masa lagi, yum dagi matam tu masa lagi thabak tahu sudah tik. Parents dagi pasal kau bui, anjan parok terkadang, kalau terkadang pasal kau bui, ikai ber, yang kau case ya okay. Difficulties yang ada ini, ini sada sini. Kada ba thinking high density fields da jange khala ka high difficulties to overcome the local level da kapara ni ni shi ai sepi ka tori ba se koina total of 400 students merit basis se select to bani for examination conduct to kare ko le phamba marks ki matungina plus coming program su ai bani na sai ko ni mark matungina first 200 students have it so da full scholarship pi ka tori
Nakalamaromda Modern College the Pangthokadariba seminar at the speaker in Sarukariba ALS IAS Delegate Chief Executive Director Manish K. Gautamna Mahiroi Singna Thinagada difficulties Sing the Kikaramakay Safana Bahiduna Lengaka ALS Kakusamnara Kaliba Kongtangas the Kudung Java Lobiho Amadi Manipur Lengak so Asigumba Kanagadaba Kongtangas the Sarukabiba Gidamag Takatwa Funtokli. Talented youth, deserving and needy students can be given supporting hand by government and by ALS, and in future we will have some successful candidate, and their success in this competitive exam will fuel the fire and will definitely touch, move and inspire many other from different community to get into the mainstream and to contribute back to society, contribute back to for the country. Our focus will be that all participants of this course should qualify some or other competitive exam, and if they are not able to qualify any competitive exam, at least whatever they opt for in life to earn their livelihood, remain a good human being, a good citizen who is contributing effectively. African swine fever ga mari lenaba chayol mari subagi report veterinary department na government of Manipur gi veterinary and animal husbandry secretary the report bikhatkre sohan kiba district ahumda makhata na layong asi leiba thingna kide haina report asina palli veterinary and animal husbandry Manipur gi superintendent state nodal officer African swine fever control room Dr. R.K. Latasnana veterinary and animal husbandry gi secretary the lamda masida loinariba okta layong oina sandolakliba African swine fever na sohan kiba district ahom Churachandpur Kakching amasung Imphal East district ki oina thasigi tang taruk tagi taragani thoi fawagi chathakiba survey gi matungina district ahom asida paikhat kiba African swine fever gi control containment amadi eradication gi thabak singda Kakching district ki oina ok loiba yum kunda ok kunga humdoi gi survey tawkibada African swine fever gi layong leiba amata thingna kide mari leinaba feed amada Manghan Kibalaite, Imphal East ki oinasu ok loiba imung Chatruka Nifuda ok masing lising ani chanipan kuntraga maridar survey tauki. African swine fever layong thingna kide Churachandpur district ki oinasu thingna balaite haina report adina palli. Manipur da angang pokpada sibagi chang mortality rate yamna hanthaba state ama oinabasu Manipur gi oina angang lising ama pokpada angang ahum siriba sisu pura hanthan ba mathau tai haina director health services Manipur Dr. N. Hemanta Kumar na phongdokre wafama singasi directorate of health services amadi state level society NHM Manipur na sinduna ngasi deki hoduna thasigi kunga humdoi fawba chathagadaba national newborn week 2025-26 hodokpagi thoramda phongdokibani NHM Conference Hall Directorate of Health Services Lamphel Patapangthokpa Thoramadira Director Health Services Manipur Dr. N. Hemanta Kumar State Mission Director NHM Dr. M. Dines Amadi Director Family Welfare Services Dr. N. Vinona Sarukyaki pokpada ngairiba angang sing nadanaba amadi nabadagi ngakthoknaba pandamda pangthokliba National Newborn Week asigamari lenana Director Health Services Manipur Dr. N. Hemanta Kumar na pangthokliba National Newborn Week asigi maruiba pandamasi miyamda mapung fana khanghanbaga loinana hygienic amadi non hygienic ki fazana khangba mathoktai angang sibagi changasi maruoina chahi mangagi makhada leiba angang singna chada yangkhai oiri maramaduna infection yauna Hiram Kyada, Ningtina Yangshindana Kudong Tiba Kyada Gingakto Hong Nabakidamak, Hospital the Angang Pokana Kwaidagi Afabaway Haiki. Newborn city, I'm going to care low madam Maru brain development, my metabolism, Adogaloina Magi immunity. Yan the fast growing stage there, but the high reposita in some like you, long time secretly over. So I don't know Makani, my insult my arms, but she are now. Hostan base care as a structure and care lower gadi Hariba Kudung thing I will lena preventable ni Topasungani Lorangang Tung the Magi development set but say a queen as short of way I have a care seven Tokanaduna for newborn baby care have a say Yam the Maru for your step amani Tungi Puser Zatigi Helki Donta Haiba Adugi Pandam to the Quinangasigi Toromasi Pangtok Sabani Lamdamasigi Maitei Pangal Furup Tagi Muhammad Jakaria na NDA masung IMA dagi Mai Panglaktuna
Indian Army the commission taurakibada miyamna thagatpa phongdoknarakli Imphal East District ki Yaripoki Tulihal Mayalikai Hairung Lambidagi Alhas Muhammad Ashraf Ali amasung Mamtaz Begum gi machanupa mangagi itom tomba oiriba Muhammad Jakariyane leba asigi handakta Indian Military Academy da cadet Chamriga Marfudra Matwigi passing out parade Pangtokiba Sarugya Pangumkiba National Defense Academy NDA Masung Indian Military Academy IMA dagi training loiraba cadet amalu oiduna Indian Army gi Artillery Regiment Commission taukibani Lieutenant Muhammad Jakariyana Phongdok lakibada matam kuina honarakiba mai paktuna NDA madi IMA dagi training loiraga Indian Army da commission tawbangambasi nungaiba mikup ama oibadanatana leba asigidamak Tabak Towa Fanglagani Kanwada Nungaiba Fawi. NDA dagi discipline, leadership, amasung character, Garino Haiba, Kangbangam Kibagalina, IMA dagi operation environment Karamna, Lamjingani Haiba Kangbangamki. Masina died the Kangba officer ama oibada Mating Chauno Oigani. Artillery Regiment Commission, Taurapasna, Regimentasna, Laura Kiba Taudanga, the way Kai Kunabu Utpagalina, Makatana Su Regimena Siki Jariba, Chana Kanglon Amadi, Magul Kangna, Tabak Tobangam Nava, Honagani, Fungtoki. Tabakta chilhau thidraba work culture leiraba matamda chakhatpa khunai ma oibadana khumang chaukshin balamdama masoidana oirakani haina moirang AC gi MLA thongam santina phongdokre wafam asinga si MLA gi machanupa thongam Nelson sponsor tawduna moirang kaithel family ba mayam gi thamliba pochai sing ahing kaithel da yarek tuna sangba amadi pochai thangduna imung manung puna ba hotna jariba mioi tara da makoina kaithel da ahing yarek pada aying ba khangbada Kangbada Karadang Oiraba Sumating Oinaba Ningtamgi Blanket Amamam MLA na Kusinabagi Tauranga Mari Lena Fungtokibani. Tauranga Mari Lena MLA Tongam Santina Makata na Manipur Matam Karagi Mamang the Mitop na Sini Oiramba Kayado, Nasidi Iram the Masigi Irai Jasing na Oina, Mahut Selakpa Silam the Masida, work culture Lerapagi Achoba Mini, Chakat Palam the Mama Ohinbada Tabakta Chilhau Tida Matautai, Madubag, Moirankatel the Ahin Yarek tuna. Awaba kya khangduna sinmi oiriba makoi tarasina moirangi lamyan ba oiraga mioi kya amasu seltanba thorakani haibagi thajabale aikhoi suba nombagi culture sagatuna chakot pakhunai ma ohelasi haiki suba nomada aphaba phataba thidana aikhoi khunai se sakhat nabidamta wa culture leidaba podariba makoi tarasina aikhoi respect aikhoi tohum dukto sabsana tawri habduni aina Manipur praja miyam da khangan jani se aduna khoi na simi singmo awang ba thang ta thangal la kana wa culture se lehinda na hona bada akoi punu thongdang ngobina si akoi pulla matam da wa culture le ro matam da akoi khunai se sakot to mangin thaba khunai bai do oi do ina Sinmi mananga si MLA amadi machanupana makhoi da utpiriba thogalon amadi pukning thogot pibada MLA amadi mahaki imung manungbu thagat phungdoki All Manipur Art and Culture Student Union Amak Suna Sinduna Taragataret Lak Shuba Ima Singidamak Mington Bathoram Ngasi Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Auditorium Hall the Pangthokre December gi Taragani Thui gi Nupi Lal Numit gi Thoram bu Kai Khunabu Utpaga Mari Lenana Athoi bi Lamjing Lamtak Amak Su Award 2025 haina lamda masida leiriba Ima Singna Tongan ba art ki lamda Lauri ba thaudang bo ikai khunabu utuna ima taragani thoida lengyan fi leina choma madi angamba sel khusina duna ikai khunabu utki tharamadura retired senior guru JNMDA founder president MTD TS and PC Dr. Elam Indira IHOD Department of Dance and Music Manipur University Dr. Maikam Thoiba amadi State Kala Young Talent Awardee Thangta President Amaksu Samurai Latpam Abung Sermon Chingbana Athoiba Mithung Len Singwena Sarukyaki Tharanga Mari Lenana Amaksu na Ima Singi Damak Haina Mingthon Basi Lamdamasi Lady ba Ima Sing na culture art amadi atay hiram kya da lawri ba thodang adubu sakhangduna ikai khunabani lam kya da kathokpaga loinana achoba thodang lawri ba lamdamasi ki Ima Sing maruina Nupi khunai bo awang ba thak ta thangat ba haibasi Amaksu gi pandamni aikhoi gi matam gi leiba ki oiba thodo wathok sing da Ima Sing na achoba thodang kya loduna ngasi fawba lakli asigumba Ima Sing gi thongna khang ba kan ba kaya sibu ikai khumna bu utpoina thoramasi pangtokpani haina wangang loi kya na phungdok nakhi thoranga mari lenana thangta gi State Kala Young Talent Awardee Amasu oiriba Amaksu gi President Samurai Lapam Abung Sarmana Ima Singh gi damak haina mingthon ba thoramasi Nupilal Ningsing thoranga mari lenana December gi tang taragani thoida chahi khudingi pangthok tuna lakpani adubu
लेबाकी ओइबा अथिंगबा लेबना मरम ओइरगा नुमित खरा तेंथना पांगथोकपनी अखोइगी इरामदमसदा नुपी खुनाई मरुओइना इमासिंगना लौरिबा थौदांग असि अदुकी मतिक सिंगथाबदा लोइबा नाइरोइ अखोइगी इमासिंगना आर्ट एंड कल्चर गी लमदा मतम सांगना कथोकपगा लोइनेना मखोइना लौरिबा थौदांग असिदा लेंगाकी मरी लेनबा लोइसंगसिंगना सखंगबीबा वाटबा इकाई खुमनबीद्रिबा इमासिंगबु कल्चरगा मरी लेनबा महिरोइसिंगी लुप अमा ओइरिबा अमागसुना थिजिंदुना हाइरिबा इमासिंग असिदा इकाई खुमनबु उत्पने हाइखि मणिपुर की ओइबा स्टेट गवर्नमेंट की अदुगा नेशनल की थाकता इंटरनेशनल की थाकता आर्ट असि तौरगसु सिगी मरमजिदा करिगुंबा फिल अमतदा अखोइगी अवार्ड न चिंगबा कया से अमत फंगजद्रिबा इमाइबेन सिंगसे अखोइना लेकाय लेकायदा अदगी काचिन कोयादा चलगा अखोइना थिजरगा हारिबा इमा सिंगजिदा अखोइना ऑनर तौबगी थौरम दुने अखोइना ममांगैदा कथोकपिख्रबा इमा सिंग अदु खता नतना आर्ट की फील्ड कथोकपिरबा इमा सिंगदिदा अखोइना स्टूडेंट यूनियन से अखोइगी कल्चर की ओइबा स्टूडेंट यूनियन ओइना लैबनिना कल्चर द बेस तौरगा हारिबा नुपिलान थौरमगा मरी लैनना अखोइना अमाक्सुना तरा तरेलक सुबा इमा सिंगदिदमक हाइना मिंथोनजबा थौरम असि अखोइ ngasi asi pangthokjabani tungan tungan ba culture gi lamda jagoi isai aibi sumang lila theater film media gi lamda amadi atai lam singna matam sangna khongtaraklaba ima oibi nupi taraga humdoi da lengyan fi leina choma madi gas award pi dunai kai khunna budki Wangmayum Azizur Rahman alias Tiger Haukiba Kumja Lisingani Kunga Humdoidagi Kunga Mari Fauba Pambaina Luchingba UNLF ki member oina thabak tawrami mahak party asiga hiramamata da mari leinadre haina Pambaina Luchingba UNLF ki Department of Publicity and Education ki secretary Charairongba Thokchomna khurek pidana thadorokpa cherolamana fungtorakli Cherola Samakhatana Azizur Rahman alias Tiger party ki chanakanglon ngakpangam laktabadagi tanthokraba mioi amani mahak hauzik mioi kharagi khutpu semgatlaga chathariba thabak thawong singasi party ka karigumba hiram amatada mari leinade Tiger na anti social oiba thabak thawram amata tawroidabani karigumba mahak amasung haki khongbuna anti social oiba thabak tawrabadi maral aduki damak party na cherak pigani haina khangalakli Hazipagi martana temba bremtang lominasi Free varicose veins consultation camp lakliba December ki tarik tara nipan dagi kun bhawba ayuki pung tara dagi nungthil gi pung ama bhawba free varicose veins camp pangthok chagadauri surgery tawdana amadi ahing lektana endovenous laser treatment EVLT tawba oibana nabagi chang hantha li loina na dakpham su lehende adomna khongda singli chakthopagi layong asi leibiragadi khudong chaba si lobi hongna pagi tamak Caesar Hospitals Langkol natraga pizariba contact number asida pau phawi rakna baganganjari Honglakliba punsigi lambisida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairakaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Tada Ibe matigano Azab tamo Sige yumse next Pm-Istv na checksin na laksilaga tamo banine Tadarang se juhar habaga amta kitarbo Asumna mayam na machalbo ngapshan dugum masigi yumasibu asoya ngan kokadabadagi next Pm-Istv na ngapselli next Pm-Istv juhar habading ngakokna na basemani Zarman technology siya na concrete katok na tinaba matamda kapamul amuk pihena hengaladli #Pm-Istv strength is in the quick Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matungda mayamba mukana taram nokchari makhata ba pau pisari Namthak tauba madi nupigi kai khumnaba tem singnabagi maralda mioyama special judge spokso fast track special court 1 Manipurna kesum sangda lahinnabagi phadok pikre special judge spokso fast track special court 1 Manipur RK Memchagi court na section 417 IPC ki makhada chahiyama aduga pokso act 2012 ki section 6 ki makhada chahi kun kesum sangda hakba
ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯑꯦꯂꯤꯌꯁ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯍꯤ 43 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯅꯣꯡꯗꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯆꯍꯤ 9 ꯈꯛꯇ ꯁꯨꯔꯤꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯔꯥ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯗꯦꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ LADC इम्फाल ईस्ट की माइकेटी मियोई असी चही 43 सूरे हौजिक मचा अनि लेरे महागना अफंग थबक सूरग इमुंग मनुंग पुजरीबने महाकी लोइनबी हौजिक मसागी अनाबा अमगा लोइनरगा हिंगलीबनी मरम अदुना मियोई असिदा इमुंग मनुंगी खल्लगा अहक चिराग पीबिगनु हाइना हाइजरखी स्पेशल PP अमसुंग कन्विक्ट की काउंसिल की अनि की वा तारब मतुंगदा कोर्ट अदुना खाइदेम विसेंबुरबु सेक्शन 417 IPC की मखादा चही अमा अदुगा पोक्सो एक्ट 2012 की सेक्शन 6 की मखादा चही कुन अमगसु कैशुम संगदा रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की फातुक पिख्रे लोइनना फाइन ओइना सेंफम ओइना लुपा लाख अमा थिहन्नबसु खंगहनखी फाइन की सेंफम पीबा ngamdrabadi tha mari amagasu jail da lehenaba court aduna khanghanki चिंजाक लाइंग बाहायना मिंगथोनबा बेंगोली स्क्रिप्ट की अहोम सुबह एडिशन अमसुंग मैते मे की अहानबा एडिशन की लाइरिग अमा डॉक्टर काला नेचर क्योर एंड योगा हेल्थ सेंटर वांखई मयुम लेरक्ता फोंगबगी थौरम पांगथोखरे नेचुरोपैथी फिजिशियन डॉक्टर खेत्रमियम काला सिंगना ऑथर ओइबा इंगोदम प्रमोदिनी देवी अमसुंग डॉक्टर KSS मोतीलाल सिंह पब्लिशर ओइबा लोइनना खेत्रमेम हेमंत सिंह अमसुंग इंगोदम प्रमोदिनी देवीना ट्रांसलेटर ओइदना पांगथोखिबा लाइरिक फोंगबगी थरमदुदा आयुष गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की रिटायर्ड डायरेक्टर युमनाम लुखोई SSB की रिटायर्ड अकाउंट अथोकपम तोंबा अमसुंग DMU की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर KSS प्रेमिला देवीना मरुएबा प्रेसिडेंट मेंबर ओइना सरुक याखिबगा लोइनना मियो क्यासु सरुक याखि थरमदुगा मरी लेनना नेचर केयर प्रैक्टिशनर इंगोदम प्रमोदिनीना आइखोइ मियोइबगी हकचांग अखोइना चारिब चिंजाक असिगी मखा पोली अखोइना चारिब चिंजासना अखोइगी हिदाक ओइना सिजनगदबनी पांबै क्या सिजनदुना अखोइगी हकचांग असि लैना लैतनब होनगदबनी चिंजाकना लायिंगबा हाइबा लाइरिग असि तुंगी मिरोलना खंगहौनबा मैतै मेयेक्तसु हंदोक्तुना फोंगबनी फोंदोखि लौमी सिंगना मही मरोंग मनामसिंग अमदी चाथोक पुथोकपदा अफबा हकचांग सोक्तबा अमदी लेबाक लेहाव मांगहंदना अखोइगी अकोइबसु मांगहंदना तुंगकोइना लवु सिंगु तौबा याजनबा हाइबसि लौमी सिंग अमदी अखोइ खुदिमक्की थौदांग लै हाइना KVK उतलौ बिष्णुपुर की हॉर्टिकल्चर की सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर P विजयाना फोंदोखरे वाफम असि फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हाइबा हिरमदा ICAR नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली की स्पॉन्सरशिप की मखादा KVK बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट उतलौना सिंधुना KVK उतलौदा अनिरक सुवा फेस की वैना निमित हुमनी चुपना चथगदबा फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हौदोकपदा P विजयाना हाइखिबने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी फार्मर कुन्ना सरक यादना पांगथोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अदुगा मरी लेना सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर KVK उतलौ बिष्णुपुर डॉक्टर P विजयाना मखाताना लौमी सिंगना मखोइना पुथोकलिबा पोथोक सिंग असिसु अखोइना चाबदा हकचांग सोक्तनबा लेबाक लेहाव सुमांगहंदनबा अमदी अखोइगी अकोइबसु सोक्तनबा लोइना चाथोक मरांग काइना पुथोक्तना लौमी सिंगना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की दमक खंदुना ट्रेनिंग प्रोग्राम असि पांगथोकपनी लोइना ट्रेनिंग प्रोग्राम असि लोइबगा मखोइना सिजननबा मरु मरांग तिलहाक हिदाक अमदी स्प्रेयर पंपसु लेमना यंथोकनी हाइना मखा ताखि लौ पथाप सिदैस्ता एग्रीकल्चर बु हाइरो हॉर्टिकल्चर बु हाइरो लिसांग सिटना खोगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हाइना लाकनबै दमकता खोइना लेना तिना लाकप मयाम अमा नत्रगा खोगी पोट थाबगी खोगी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस सिंग जिदैस्ता लिसांग सिना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द लाकनबै दमकता यारिबा मखै हेल हजार ओइगदबा नत्रगा सोइल द मांगन गदौबा नत्रगा बायोडाइवर्सिटी अकोइबद लैबदा मांगन गदौबा लौ पथाप सिंग जिगी महुत्ता लिसांग सिना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी खल मांगदबिदा अखोइना दुम सोइल जिदसु पोट थारकपा सिदैस्ता मांगधदनबैदमक्ता प्लांट मोड प्रोटेक्शन की मेजर्स अमा ओइना अखोइना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हाइबा ट्रेनिंग प्रोग्राम सि पांगथोकचबनी पीपल्स डेवलपमेंट सोसाइटी न सिंधुना उषा सिलाई मास्टर ट्रेनिंग सिंगदा
Usa Saving Machine Kusnakre. Assamdagi Uma Thomas sponsor Tauraga New Check on the Labour People's Development Society Conference hold the Pangtukpa Saving Machine Kushinabaki Tharamadura National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD Regional Office Infalgi General Manager Partha Mandal People's Development Society Secretary T.S. Biramangolna Thorungi Athoibamitung Lensing Oiki Tharamadura Self Help Groups in the Saving Machine Kusnaki People's Development Society Secretary T.S. Biramangolna NABARD Kusamaduna People's Development Society na Self Help Groups singi kuthangda mating pibang ambasna hingnabagi lambi pibang ambani kudong chaba mangjong na fangkiba amadi naungna fangliba singna thamoi singna niti niyom ngakna tabak tawsi honarabadi mai paktaba leiroi haiki NABARD ki General Manager Partha Mandalna PDS na hotnariba miyam ki mating pangbasi yamna afaba khongthang amani HSG member na hangliba bank adugi financial literacy ki matangda kupna khangsi matam chana bank passbook update tobiu Master Trainer Medi Self Help na account ki interest kaya no kaya laklino kamaina maintain tawgani haiba khangsi PMJJVY Pm-Istv scheme ki maramda khangbagalina na enrollment tawraga scheme asina piriba pension ki kanaba tungda ahal oirakwa matamda fangnaba hotnasi haiki सीविंग मशीन को लेके और अपना बिजनेस को बड़ा कीजिए, स्कूल को बड़ा कीजिए, सभी को सिखाइए और सभी को इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में घुसाइए और सबको बैंक से डील कीजिए, उसका सेविंग्स बुक देखिए, आपका डिपॉजिट कितना है, कितना में लोन मिलता है, कितना इंटरेस्ट है, ये सब चीज आप लोग देखिए और सिखाइए सभी। जैसे मुमीना को अभी पता नहीं था PMJJBY, Pm-Istv ये सब करना जरूरी है। Dunster School of Business Switzerland Transparency and Community Development Service the Yumfam Weraga Doctorate Degree P Bagaloina Global Excellence Award 2025 ki manakusinadana ikai kumnabo lakraba Muhammad Riyazuddin Khanbu Future of Lilong Development Association taram okre Muhammad Riyazuddin Khan Lilong Turel Ahanbi degi leikidaba Maulana Abdul Qadir Bogimayum Amadi Hazibi Basir Jan Bibi gi machan pa hani mahak hauze Manipur lenga ki Power Department da Superintending Engineer oina mathau tawri bari Foldana sinduna Lilong Turel ahan bida leiba Darbar Hall da ngarang numidang pangthoki mahak bu okpagi tharamadda Retired Principal Secretary KS MA Helim Saha Kekman GP gi ex Pradhan Asem Ibom Jamadi Folda gi Working President Alhaz Abdullana President Member Singwena Sarkyaki ex Pradhan Asem Ipom Chana Thasi ki tareta New Delhi da pangthokiba Global Excellence Summit 2025 Lilong Kendra Pokchaba Muhammad Riyazuddin Khan bu Excellence in Transparency and Community Development Service Haibi Hiramda Doctorate Degree P Bagalinina Global Excellence Award Kusner Kibasi Kendra Sikaki Natana Lamdabasi ki yamna chokthok chanigaini mahagna lenga ki thabak taunaba miyam ki damak tawrakiba Tabak Thoram Singh Bukhang Biduna Asigumba degree amadi award asi kusinarakpani handa kesina ahanba oiraga award kya fanglakani habagi thajabale haiki Tumnagi engineer aiba AC ba hamdu pajaram adubu asidi maangna tawjaruba thabak community service masung mana miyam gi damak honam yam si yaga masana tawjaruba thabak mayam du yaga sansan jingna na thari asti man thaga globally award when a pirapani ninjari ba azari seva tawchya gase amutang maning thungansi Nomagi oiba voluntary blood donation cum awareness program Makakching district ki manung chenba PAC Wangu Laifam Juthek Lekai Dengasi Pangtokre Tharamaduna Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch Indian Red Cross Society Kakching Branch Wangu Awang Chingya Youth Club BPP Bisnupur Sakha NSS Cell Kumbi College Chayata Foundation Nifukataruk Suba Sam Rifles Department of Transfusion Medicine RIMS SPTC Manipur Max NHM Manipurna Kusamana Sinduna Pangthopani Tharamaduna Indian Red Cross Society Bisnupur District Branch ki Chairperson Mainam Ibemhal Indian Red Cross Society Kakching District Branch ki Chairman Dr. M. Raskumar Secretary KSS Dharmadas Nifukataruk Suba Sam Rifles F Company Commander Major Sivam Wangu Laifam Chingya Awang Lekai Club ki President Warepam Sanayaina Athoiba Mithunglen Singwena Sarukyaki Tharamaduna Nupa Kuntra Madi Nupi Amapuna Mioi Kuntra Gamathoina Lemna EP ki Luinana Voluntary Blood Donor Kudingda Certificate of Honor so Piki Dr. M. Raskumarna ngasi silliba sigumna voluntary blood donation singda voluntary blood donor singna EP ribasna hospital da mathau tabe e sing fanglibani maramasna EP biaba mioi singna tholaktuna EP minasi haiki
Agnes Maramna chahi sigi Miss Barak takre Mari Suba State Level Barak Festival gi Miss takrabi Agnes Maram Wilong South Division gi manung chanba Razai Mai Village takini apokpa pokpi gi ming Mr. Lui Kang amadi Rise Kawi mahak chahi sigi Miss Maram gi title sulopangam kre contest asigi first runner up amadi second runner up da Masai Ngangliu Abon Mai amadi Sudzini Christiana na phangkrai makong mathang tarabasing da sel oina lupa lakh ama makhai lakh ama amadi lising humbudra manga crown amadi citation ga kusinaki subtitle singi manasu laukthokrai crowning of the winner at Quest Rokushano. Candidate number 2, the winner of Miss Barak. Tharon Baptist Youth Fellowship SBA Falgi Golden Jubilee Thorongasi Tharon Baptist Church Pangthokre Tharonga Mari Lenana Administrator Reverend Asapau Malangmaina Ningsing Nungbi ama maikum hangtopagalena Youth and Education Secretary SBA Reverend SK Gaichumena Jubilee Hall hangtoki Tharamadura Administrator Pastor Reverend Asapau Malangmai Pau Benjamin Pamai Pau Akampau Pamai Reverend SK Gaichungai Youth and Education Secretary SBA Lu Gachikmai Kangmai amadi Reverend Goipu Setrona Sarukyaki Hausulo silakpada maruiba pau umkana pisari Vijay Diwas ki thoram Manipur da su pangthokre Lan tawbada khusu khulai yamna leibagi wakhak natana akhoi gi lanmi singi thauna amadi mathauda pukning changbaduna mai pakpa ngambani haina Governor Ajay Kumar Vallana photokre amadi Delhi dagi Imphal tamna cycle santi gi paujel puduna lakliba transgender Malem Thongam gi solabi mama binona mahaki machana tekta kaidana pongna famlamdam yorakpa khorang ngairi House of Hogan and the ISB Sandok Cherry Papa Matang Solution Jerry, meaning Tabiti Bupum Khana,